ND News, ND lo che vota busca. Controllan preventivo a guardo realizado en diferentes barrios aquí en Corsou y nos colega Luis de la Cruz a amplia riba esaki. Già lunedì 3 di luglio 2015, personal di team di manutención di ordine pubblico ha realizado varios controles preventivos en diferentes barrios en Ribanos Isla, Ina e Restonan. Durante il controllo di polizia controlla un total di 55 persone, ha confiscato pacchi di hash, pacchi di marijuana, un cigarrillo di marijuana e 2 envelope che contengono cocaína, un hombre per violazione di ley di opio, 2 gente mujer e un gente hombre di nazionalità jamaiquino, che non trovatin nan papel nan di ordo, e esaki lo hasi che nan lo tin cubando na isla. Informazione di polizia che esaki lo continua per il controllo e pasina durante la temporada aquí lo seguirá tur caso, tur situación que lo portin. Cualquier persona que lo tiene alguna información de algo que no está indebido, lo vida con ampo llama tranquilamente para así mantener la comunidad de Corsou en su máximo seguridad.